Yesu ashimwe. Bwana asifiwe. Nkunda presence y'Imana cyane. Napenda uwepo wa Mungu sana. Kandi nkakunda kuba muri presence y'Imana. Napenda kuwa ndani ya uwepo wa Mungu. Ahantu hambere umuntu agwiye kuba ntago ari ahatuye ahubwo ahantu hambere umuntu akwiye kuba mahali pa kwanza mtu anapaswa kuishi si ambapo anaishi bali ni ndani ya uwepo wa Mungu ndo angelipaswa kuishi. Ya numugisha udasanzwe uyu mugoroba. Ni baraka ambayo si ya kawaida kwa ibada. Kandi Imana iraza kutugenderera. Na najua Mungu atatutembelea. Narimvuze ngo Imana iraza kutugenderera. Nilikuwa nimesema Mungu atatutembelea. Abiteguye mvuge ngo amen. Ambao wako tayari semeni amen. Mbareza mugenzi wangu uri tayari? Niulizie mwenzako uko tayari? Komeza touch. Uraza kwihangana. Iyo umuntu ari umushyitsi agira ibintu by'amategeko menshi. Mtu ambaye ambapo ni mgeni anakuwa na sharti nyingi. Nkunda kubwiriza numva touch. Napenda kuhubiri nikisikia mtu anachezea kinamba. Abiteguye tuvuge ngo amen. Ambao uko tayari semeni amen. Abanezerewe tuvuge ngo amen. Wanaofurahi semeni amen. Ndashimye cyane kubgaha hantu. Nashukuru sana kwa ajili ya mahali hapa. Ndashima cyane kubwino platform. Nashukuru kwa sababu ya hii platform. Ndashimira cyane abashumba bino shengero. Nashukuru viongozi wa kanisa hili. Kirundi cyatangiye kuza. Shengero mwakumvise? Mmesikia kanisa? So turashimira abashumba bose Imana ibamugisha. Tunashukuru watumishi wa Mungu wote, Mungu awabariki. Kukwizera bakaguha ino platform abari ikintu gikomeye cyane. Kukuamini na kukupa madhabahu ni kitu kikubwa sana. Twubaha gatuti cyane. Tunaheshimu aha nahera hahera maana ni mahali patakatifu. Imunira kugiteye iteka abari umugisha udasanzwe. Mtu akikuneemisha inakuwa ni baraka ambayo si ya kawaida. Pastor Turi turabashimiye cyane na madam ndetse n'abandi bashumba mwese mukorana. Pastor Turi na msaidizi wake na wengine mnaotumika nao tunawashukuru. Mungu awabariki sana. Ndashimira Imana kubwa Pastor Freda. Tunashukuru Mungu kwa ajili ya Pastor Freda. Wewe watumanye menya na Pastor Turi. Ni alifanya ni mjuane na Pastor Turi. Numugisha udasanzwe. Ni baraka ambayo si ya kawaida. Kwa kabiri narababwiye. Siku ya pili nimewaambia. Imana ishaka guha umugisha ishyanga. Ambapo Mungu anahitaji kubariki taifa. Imana ihagurutsa umuntu. Mungu anasimamisha mtu. Mwatorero mwe murahezagiwe kubera Imana yahagurukije hagati muri mwe. Enyi kanisa mmebarikiwa maana kuna watu Mungu kasimamisha miongoni mwenu. Nimutabipfusha ubusa muzabigeza kure. Ambapo hamtayapuuzia mtayatembelea eko. Yeah. Reka twihute abacamanza. Acha tusome Waamuzi. Nitwa Jackson kubatanzi. Anaitwa Jackson kwa ambao hawamjui. Banihuta njya kuvuga Yesu. Paulo yaravuze ngo dufite byinshi tumuvugaho. Ana haraka ya kusema Yesu maana Paulo kasema tuna mengi ya kumsema yeye. Nitwa Jackson. Anaitwa Jackson. Ndi Umunyarwanda. Ni Mnyarwanda. Kundi igihugu cyane. Ambaye anapenda nchi sana. Ndi umugabo ndubatse. Ni mume amejenga. Nk'abanyoboye umurimo w'Imana witwa bene Kora cyangwa se Sons of Kora International Ministries. Na anaongoza kazi ya Mungu ambayo inaitwa wanakwaya. Imana ibaho umugisha. Nibyo ngibyo ndibaza. Mungu awabariki ni hayo tu. Tujye mu ijambo abakunda ijambo tuvuge ngo amen. Ambao wanapenda neno semeni amen. Ndabona hari abantu batari kunda hari. Nari mvuze ngo abakunzi b'ijambo tuvuge haleluya. Nimesema wapenzi wa neno semeni amen. Buriya ijambo iyo utarimenyereye rigira umumaro mu buzima bwawe. Neno ambapo haulizowei linakuwa na maana ama na faida ndani ya maisha yako. Muvuga mbere mbabwira ka. Semeni amen niwaambie kitu. Avuga ngo avance. Sema endelea. Wakongera kavuga ngo avance. Sema endelea. Ijambo ntabwo rigira imbaraga ari uko rivuzwe. Halina uwezo kwa sababu limetamkwa. Ahubwo buri jambo ryose rigira imbaraga bitewe n'umwuka uri inyuma y'iryo jambo. Bali neno lote linakuwa na nguvu kutokeana na hewa ambayo iko nyuma hilo neno. Iyo waciye amazi ijambo nta mbaraga rigira ku buzima bwawe. Ambapo usamenishi neno hakuna uwezo linakuwa ndani ya maisha yako. Igihe cyose wumvisha ijambo. Wakati wote unaposikia neno. Riba rifite imbaraga ryo kugira icyo rikora mu buzima bwawe. Linakuwa na uwezo wa kufanya kitu chochote ndani ya maisha yako. Ariko iyo uryemereye. Ila unapolikubalia. Kuko buri jambo ryose ry'Imana rimanutse. Kwa sababu neno lote la Mungu linaloshuka. Hari umwuka, hari imbaraga rimanukana. Kuna uwezo ama nguvu fulani inakuja nalo. Mwibuke Imana irema mu gice cya mbere cy'itangiriro. Mungu anapoumba katika mwanzo. Imana itangira kurema. Mungu alipoanza kuumba. Yaravugaga ngo habeho umucyo. Alikuwa akisema na nuru iwepo. Ijambo Imana isoye ngo habeho umucyo. Neno ambalo Mungu ananena nuru iwepo na nuru ikawepo. Uzi impamvu?
Unajua ni kwa nini? Ijambo riturutse mu kanwa k'Imana rirumvikana yaba mu isi y'umwuka ndetse n'ibifatika. Neno linalotoka ndani ya kinywa cha Mungu linasikilizika kwa hali ya roho na hali hata ya giza. Iyo tugeze mu mwanya w'ijambo, tunapofika muda wa neno, tuba tugeze mu gihe cyo kumva icyo Imana ivuga ku buzima bwacu. Tunakuwa tunasikia wakati ambao wa kusikia ambacho Mungu anasema kwa maisha yetu. Muvuge ngo amen. Amen. Iyo rero iryo jambo ryakiriye, unapopokea hilo neno, rigasanga umutima wawe ufunguye, na linakuta moyo wako uko wazi, nta kabuza iryo jambo rikora umurimo ku buzima bwawe. Haikoseshi kitu, hilo neno linatumika ndani ya maisha yako. Ndasenga ngo ijambo twumva rize guhindura ubuzima bwawe. Naomba neno tutakalo lisikia libadilishe maisha yenu. Ushira dini hasi, tia dini pembeni. Ushira makoti twambaye hasi, tia suti tunazozivaa pembeni. Ikintu twaje gushaka ni Imana ishobora byose. Kitu tulichokuja kutafuta ni Mungu ambaye anaweza vyote. Nuze kureba ngo yambaye ate, aragenda ate. Usikuje kutazama anavaa vipi, anatembea vipi. Tuzapfa tubisige. Hivyo tutakufa tuviache. Ariko ikintu tuzamanukana ni ijambo ry'ukuri. Kitu ambacho tutashuka nalo ni neno. Ijambo niryo ryaremye, ijambo ni naryo rizatubeshaho. Neno ndo limeumba na ndilo litakayosoma tuishi. Dukunda ijambo ry'Imana. Tupende neno la Mungu. Abana b'abantu baravuga, wanadamu wanasema, ariko ijambo rimwe gusa riturutse ku Mana, ile neno moja toka kwa Mungu, ryahindura ubuzima bwawe complete, laweza kubadilisha maisha yako kivyote. Abrahamu yakiriye ijambo. Ibrahimu amepokea neno. Rimubwira ngo umwaka utaha nk'iki gihe, ambao unamwambia mwaka kesho kama leo. Iryo jambo araryakira. Na hilo neno kalipokea. Aryakiriye rihinduka ubuzima muri we. Alipolipokea likabadilika maisha yake. Rihinduka ubuzima, rihinduka n'ubuhamya. Ilipobadilika maisha ikakuwa hata ushuhuda ikabana. Ana, papa pastor, Ana yakiriye ijambo rivuye ku mutambyi. Ana amepokea neno. Aramubwira ngo genda, Imana ihe umutima wawe icyo wifuza. Akamwambia enenda, Mungu akupe haja ya moyo wako. Iryo jambo ryaje guhinduka ku buzima bwa Ana. Hilo neno limebadilisha maisha ya Ana. Iryo jambo ryahindutse umuntu ryitwa Samuel. Hilo neno limebadilisha mtu inaitwa Samuel. Iyo wafashe ijambo ry'Imana, unaposhika neno la Mungu, rihinduka ubuzima muri wowe. Linabadilika maisha ndani yako. Rigatanga na evidence. Na linapana kujiamini. Evidence ni iki? Ibigaragara, vinavyoonekana. Turi kumwe? Tuko pamoja? Cyangwa ikinyarwanda kiri kubagora? Ama Kinyarwanda na watatizo? Ababyumva uvuge ngo amen. Ambao wanasikia semeni amen. Zamuri bwazo uvuge ngo Mwami Yesu. Pandisha mikono useme Bwana Yesu. Nganiriza uyu mugoroba. Nakuja hii magharibi. Ijambo. Neno. Si ngombwa ngo wumve amagambo menshi. Si sharti usikie maneno. Rimwe ryonyine, neno moja tu, lisanze umutima wawe ufunguye, ambao linakuta moyo wako wazi, linaweza badilisha maisha yako. Nibuke ko hari imbuto zaguye ku butaka bwiza. Mkumbuke kwamba kuna mbegu zimeanguka kwa udongo mzuri. Izindi zigwa mu mahwa. Na wengine ukaanguka ndani ya ijambo rimanuka uyu mugoroba riragwa mu buhe butaka? Neno ambalo litashuka leo litaanguka kwa udongo yupi? Get ready. Mwe tayari. Wavuze ngo amen sana. Semeni amen. Wavuze ngo amen sana. Sema amen sana. Nagiye mbabwire dukunda ijambo. Nimetaka niwaambie tupende neno. Ubukristo budafite ijambo buba bila neno unakuwa unapigika. Muvuge ngo amen sana. Semeni amen sana. Reka dusome Abacamanzi ibice 6. Hata tusome Waamuzi sura ya 6. Nimba bakabine ba projecta byaba byiza. Wanaweza katutilia ibice 6 turahera ku murongo wa 13. Tunaanzia mstari wa 13. Abiteguye tuvuge ngo amen. Ambao uko tayari semeni amen. Amen. 13 tujya ku 13. Soma 14. Genda uko izo nkomezi zawe zingana.
aha isirekerera dusome umubwiriza 12. Tusome Mhubiri 12. Umubwiriza nibyo mu Kirundi? Umusiguzi. Umusiguzi. Ash. Umusiguzi. Mhubiri 12. Hera kuri 11 ku murongo wa 9. Mstari wa 11 hadi sura ya 11 mstari wa 9. Reka duhere kuri 9. Nabonye hano harimo abajene benshi kandi aka message abari keza ku bajene. Abajene muvuge ngo amen. Vijana semeni amen. Hano harimo abasaza gusa. Kuna wazee tu hapa. Abajene muvuge ngo amen. Vijana semeni amen. Ndaje tuganireho gato. Nakuja tuongee kidogo. Yego, dusomera wadusomeraga? Watusomee. Okay. Unezererwe ubusore bwawe kandi umutima wawe ukunezereze mu minsi y'ubusore bwawe. Rekera aho ngaho tugendane. Muvuge ngo amen. Semeni amen. Mundebe gato muvuge ngo amen. Nitazame kidogo semeni amen. Aha ngo wa musore we, ewe kijana, nezererwa ubusore bwawe. Furahia siku za ujana wako. Unezererwa ubusore bwawe. Furahia ujana wako. Nimba ari iminsi myiza yo kunezererwa ubusore, kama kuna siku njema za kufurahia ujana, ni miaka y'ubuto bwawe, ni miaka ya udogo wako. Hariya Biblia kuvuga ngo nezererwa ubusore bwawe. Kule Biblia inatuambia tufurahie ujana wako. Ukufurahishe. Mu busore bwawe witere fresher. Ndani wa ujana wako mu busore bwawe wambare neza. Ndani ya ujana wako uvae vizuri. Mbese unezerwe na ufurahi. Ubundi mu Kinyarwanda ragaterime tugira sizi ko hano mukagira. Kwa Kinyarwanda kuna neno wanatumia. Bavuga ngo gucanga irangi. Wanasema kuchanga rangi. Murakagira hano? Kurya isi murakagira? Kula dunia mnavyokuwa navyo. Mwakagize? Mko navyo. Donc unezerwe urya isi. Ufurahi ule dunia. Donc unezeze umutima wawe. Ufurahishe moyo wako. Tuvuga ngo amen. Semeni amen. Twavuze ngo amen. Tuseme amen. Buriya naje gusanga ikintu gikomeye. Nimekuja kuikuta kitu kikubwa. Imana ikunda abajene mu buryo butangaje. Mungu anapenda vijana kwa hali ambayo si ya kawaida. Ibaze ko Biblia ivuga kuona Biblia inasema muri Yoweri 3 rimwe umanuka. Yoeli 3:1 kushuka. Mu minsi ya nyuma nzasuka umwuka wanjye ku bantu. Kwa siku za mwisho nitamwaga roho wangu. Abasaza banyu n'abakambwe banyu bazagira gute? Wazee bazarota. Watapata ndoto. Yego? Ndio. Umuntu arota ari he? Mtu anaota wapi? So wa musore barakubwira ngo nezezwa. Kijana wanakuambia furahishwa. Ugendera mu nzira z'umutima wawe no mu kuraba kwa maso yawe. Utembelee ndani ya njia za moyo wako na kutazamisha macho yako. Ndio. Biblia y'Ikinyarwanda na hari irimo. Bakubwiye ngo unezerwe. Wamekwambia furahi. Atangiye avuga ngo ariko. Ila amesema alakini. Ubundi ijambo ariko ryaje mu nteruro. Wakati alakini nakuja ndani ya neno, baba bashaka guhinyuza bya bindi bavuze hejuru. Wanakuwa wanataka kuhakikisha vile ambavyo wamesema juu. Ngo ariko wame ubizi yuko Imana izogushira mu rubanza. Ila ukae ukijua kama Mungu atakutia ndani ya hukumu. Reka mbabwire. Acha niwaambie. Reka ntangire gute muvuge ngo amen. Semeni amen. Simbuka 12 ku murongo wa mbere turasomera imwe. Ruka 12 mstari wa kwanza. Ari gusoma no mu Baroma ariko ndababwira kwa 12. By the way, amasa nagira mu nsinyare. Sasa kenea mtanambia. Musinyare kabisa. Abaroma 12 ku murongo wa mbere. No, umubwiriza 12. Musiguzi. Reka masome ni Ruka. Wahageze? Ego. Ku murongo wa mbere. Kandi wame wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe. Iminsi mibi itaraza. Igihe kitarashika aho uzovuga ati sinejejwe kinezereza. Urakoze. Muvuge ngo amen adutangira. Semeni amen tuanze. Muvuge ngo amen cyane. Semeni amen sana. Munyumve neza bwoko bw'Imana. Nisikilize vizuri taifa la Mungu. Umuhanga cyangwa umunyabwenge, mwenye hekima ama mtu wa akili zaidi, ntabwo aruzi gusubiza ibibazo neza. Si yule ambaye anajua kujibu maswali. Umuhanga cyangwa umunyabwenge, mwenye akili ama mwenye hekima, suzi kuvuga neza. Si yule ambaye anajua kusema vizuri. Umuhanga cyangwa umunyabwenge, mwenye akili ama mwenye hekima, ntabwo aruzi kumanaginga neza ibintu. Si yule ambaye anajua kuangalia vitu vizuri. Usibye ko nabyo ari byiza. Uache kwamba navyo ni vizuri. Umunyabwenge kubw'umwuka w'Imana nahishuriwe, mwenye hekima kwa ajili ya roho Mungu aliyenifunulia, ni umuntu uzi kubara ibihe. Ni mtu ambaye anajua kutia nyakati ama majira. Kubara ibihe, murabyumva?
kumenya seasons, kujua nyakati. iyo uri umunyabwenge Ambapo uko mwenye akili, ugerageza kubara ibihe tubamo. unajitahidi kuenda na nyakati ambazo tunaishi ndani. Yesu yabwiye abantu, Yesu ameambia watu, arababwira ngo akawaambia kwa muzi kumenya ko imvura igiye kugwa, mnajua kujua kwamba mvua inaenda kunyesha, muzi kumenya ko inka igiye kubyara, mnajua kwamba ng'ombe anaenda muzi kujifungua, kumenya igihe umugore agiye kubyara, mnajua wakati mwanamke ama mama anahitaji kujifungua, ariko ntimuzi kumenya ibihe byo kugendererwamo. ile hamjui wakati ambapo ya kutembelewa eko. Mu yandi magambo, Kwa wengine msemo, ikintu gikomeye nk'umunyabwenge akwiriye kumenya, kitu kikubwa mwenye hekima ni na mwenye ukumenya akili ibihe uko bigenda bisimburana, ni kujua nyakati jinsi zinaenda zikipishana. iyo umaze kugenda usobanukirwa ibihe, Unapoenda ukitafsiriwa nyakati, ugenda usetting ubuzima bwawe according to the season, unakuwa bitendewe ukitembea na n'ibihe. maisha yako inaenda na kutana na nyakati. Ibi bihe turimo bwoko bw'Imana Nyakati ambazo tuko ndani taifa ni la ibihe Mungu, bidasanzwe cyane kuba Kristo, ni nyakati ambazo si za kawaida sana kwa ni ibihe bisaba abakristo kuba maso cyane. ni nyakati zinaomba Wakristo kuwa macho sana. Niyo mpamvu usanga mu ishengero ry'u Burundi cyangwa Kwa ry'u Rwanda maana n'ahandi unakuta kanisani ndani ya Burundi na Rwanda, amashengero menshi arasinziriye, makanisa mengi yamelala, ubuzima bw'abakristo burasinziriye. maisha ya Kikristo imelala. Mwibuke muri Matayo, Kumbuka ndani ya abakobwa Matayo, 5 b'abapfu n'abakobwa 5 b'abanyabwenge, mabinti 5 wenye hekima na 5 wenye bose babahamagaye kwakira umugeni, wote wamewaita kuchukua bwana bose harusi, babahamagaye gusanganira umugeni, wote wamewaita kwa ajili ya kulaki bwana harusi, bose barasinzira. wote wakalala. Bamwe bari bafite icyo basinziranye, abandi bari basinziranye vide. Wamoja walikuwa na ambacho wamesinzia nacho na wengine wamesinzia na bure. Igihe kigeze, Wakati ulipofika, barabakangura ngo umugeni araje. wakawashtua bwana harusi anafika. Abapfu, Wenye wajinga, abapfu baza kurangira baheze hanze, wajinga wakajua wanapofika babandi basinziriye bari maso, na wale waliolala wakiwa macho bakiriye umugeni. walipokea bwana Uriya harusi. mugani ni uw'itorero ry'iki gihe. Ile hadithi ni ya kanisa la leo. Mbese kusinziriye usinziranye iki? Mbona unalala na nini? Usanga uyu munsi mu itorero Unakuta leo kanisani abakristo bamwe bari maso, abandi barasinziriye, Wakristo mmoja wako macho wengine ariko wanalala. usanga umubare mwinshi ari basinziriye. Ila unakuta, Uzi impamvu turi gusinzira? unajua kwa nini Turi tunasinzia? mu bihe bya bindi bya nyuma, Tuko kwa zile nyakati za mwisho aho ibitotsi bitangiye kuba byinshi, ambapo usingizi umeanza kuwa mwingi, aho wumva gukora icyaha ukumva nta kibazo, ambapo unafika ukifanya dhambi unajisikia aho una kuba muri comfort zone ukumva ni sawa, ambapo unajisikia uko mahali pa webeke umejitenga unajisikia ni amani. naho ubukristo bugeze. Ni hapo Ukristo umefikia. Twakundaga Imana, Tulikuwa tukimpenda twajyaga Mungu, mu materaniro twirukana, tulikuwa tukienda kanisani na twagiraga ishyaka kukimbia, ryo gukorera Imana, tulikuwa na uwezo wa ariko kutumikia uyu Mungu. munsi hajemo imibare myinshi. Ila leo pimekuja Uyu vichanganyiko munsi vingi. harigisha nde, harabanza nde, biragenda. Leo patafundisha nani, pataanza nani, vitakuwaje? Itorero turasinzira. Kanisa tumelala. Nimba hari ibihe turimo bikomeye, Kama tuko nyakati ni ibi ngumu, bihe turimo. ni hizi nyakati ambazo tuko ndani. Ndabizi ko izi message zidakunzwe cyane, Najua kwamba huu ujumbe haupendwi sana, ariko nizo message z'ukuri. ila ndo ujumbe wa kweli. Icyiza nge ndi umushyitsi, muzasigara mu Rwanda na ba pasiteri. Vyema, mimi ni mgeni, mtakuwa mkipigana na wapasta wenu. Munyuve neza. Nisikie vizuri. Uzi impamvu bimeze gutya? Unajua kwa nini yako hivyo? Satani ari gusinziriza itorero Shetani analalisha kanisa kuko azi ko Yesu aje. kwa sababu anajua Yesu anakuja. Uzi impamvu? Unajua ni kwa nini? Yesu nazaza gutwara umugeni usinziriye, azaza gutwara umugeni uri maso. Yesu hatakuja kuchukua bi harusi ambaye analala, atakuja kuchukua yule Abaroma 13 biravuga ngo nuko mumenye rwose ko ibihe byo gukanguka bisoye. Warumi 13 inasema wakati wa kuwa macho inafika kuzidi wakati tulioamini. Mujye mu project ibyo byanditswe. Wewe unatia neno la Mungu. Ibihe biragiye, Nyakati zinaenda. izi message zaribagiranye mu itorero. Huyu ujumbe umesaulika kanisani. Uyu munsi utaje uvuga ibitangaza ntabwo Leo ubona bila kuja amena. unasema miujiza huoni kitu. Amena. Amen. Niumva ko zabuze.
Satani arabizi. Shetani anajua. Muri cya gicuku cya nyuma. Kwa ule usiku wa Pastor Yesu yaravuze ngo azaza nk'umujura. Yesu amesema atakuja kama wizi. Usimpamvu avuga ngo azaza nk'umujura. Unajua kwa nini anasema atakuja kama wizi? Umujura ntabwo aza aguteguje kugira ngo yewe ngo nzaza kukwiba. Oya. Wizi hakutayarisha kwambia nitakuja kukuibia. Achunga hahanda agatotsi kagukubisa. Anasubiri pale usingizi unapokupiga sawa sawa. Aho niho ahantu Satani. Ni hapo ambapo Satani anakuja. Rero turi muri bya bihe by'igishuku cyane. Kwa zile nyakati za alfajiri kwa usubuhi. Satani alikuza adushira muri ka comfort zone. Alikudushira ahantu haryoshye kugira ngo twe gutekereza ko Yesu aje. Ili tusitafakari kwamba Yesu anakuja. Maso prakata. Reka mbabwize ukuri torero ry'Imana. Acha niwaambilishe ukweli kanisa. Nimba ari igihe cyo gukanguka ni iki? Kama kuna wakati wa kuwa macho ni huu wakati. Nimba ari igihe cyo kongera gusenga ni iki ngiki? Kama ni wakati wa kuomba ni huu wakati. Wivuga ngo narasenze waramaze senga. Mimi nimeomba haujamaliza. Nimba ari ibihe byo guterana ni ibihe byo guterana. Kukusanyika ni hizi za Yesu yaravuze ngo uko umunsi urushaho kwegereza ariko murushaho guterana. Na ndivyo muendelea kukusanyika. Uzi impamvu? Unajua ni kwa nini? Amateraniro amara ibitotsi ku buzima bw'umukristo. Kusanyiko linamaliza usingizi kwa maisha ya Mkristo. Ako kali. Iyo uterana ibitotsi birashira. Unapokusanyika usingizi unashira. Iyo uterana ugenda umunyamwuka. Unapokusanyika unakuwa kiroho. Iyo uterana ugenda wiga. Unapokusanyika unaenda kujifunza. Uzi impamvu? Unajua ni kwa nini? We grow by adding. Dukura twongeraho. Tunakuwa tukiongezea. Yesu yaravuze ngo kwizera kwanyu ntiguhagije. Yesu amesema imani yenu haitoshi. Kwizera mukongeraho ingeso nziza. Imani muiongezee. Ingeso nziza muzongereho urukundo. Urukundo upendo. Haleluya. Mwene magambo kugira ngo ukure mu mwemu ukura wongeraho. Ili ukomae kwa kiroho unakuwa. Rero uterana ugenda wongeraho. Unakuwa ukiongezea. Wavuze ngo amena cyane. Haleluya. Ibitotsi tugomba kubireka. Usingizi ni sharti tu. Wowe usinziriye nakujeho nk'ijwi rivuye ku Mana. Bikubwira ngo kanguka igihe cyo gukanguka ni Mungu. Amka wakati umefika. Ubukristo umeze nk'akazu yazi. Ukristo ambao uko kama wabigiyemo ntiwabigiyemo. Wasenze ntiwasenze. No. Kuomba haukuomba hapana. Nibyo murambwira abajene b'Ikigali. Ndivyo naambia vijana bajene muri hano. Vijana ambao mko hapa. Abapagani ibyo babirimo bariseriye. Wapagani ambao wako ndani na userio. Usenga kuko wabyutse neza. Naomba kwa sababu umeamka vizuri. Ndumva nshaka najisikia. Gusenga ntago babyiyumvamo. Kuomba hawajisikii. Guterana ntago ari ikintu babyushka ngo ubwo mbyutse neza, ubwo mbonye lift. Anasema maana nimejisikia vizuri, nimeamka vema. Hapana. Turacyakundana. Tungali napendana. Sawa. Abapagani babirimo. Wapagani wako ndani yavyo. Twebwe mu Rwanda hari ibintu tujya by'amakonseri. Ndani ya Rwanda kuna vitu tunafanya vya makosa. Mtu anacheza. Umuntu agatamba. Anacheza. Agakuramo ishati yatosa akayikamura. Anaitoa hata shati imekuwa baridi anaikamua. Wewe ukazana ubusirimu mu rusengero. Wewe unaleta usirimu kanisani. You know. Unajua. Birababaje. Inaumiza. Nabyina makeup zanjye, makeup yangu. Bakobwa mukivuga makeup. Wanawake ambao mnasema vipodozi. It's a matter of time. Ni vitu vya muda mchache. Ni igihe cyonyine izo makeup rimwe uzazuzitera ntibifate. Siku moja utapiga hiyo makeup isibani hata. Makeup. Aka makeup kanyu. Mpodo wangu. Hari umunsi minkanyari zazujutse. Kuna wakati kunjo itakuja hata visibane. Bishatse kitere si bibi kitere ariko ukazuga ugashyira mu se utambira Imana kugakomeza Mungu. Haleluya. Yes, muvuga ngo avance. Marabashata. Ni igihe cyo gukanguka gisohoka. Ni wakati wa kuamka. Munyuve rero. Isikilize ngana mu nyigisho zanjye. Niingie ndani ya mafundisho. Wavuze amena cyane. Semeni amena sana. Kambwirize gato ubundi dusenga, ndashaka ko dusenga. Acha nihubiri kidogo ili. Vuga ngo haleluya. Semeni amen. Vuga ngo haleluya. Haleluya. Semena haleluya. Haleluya.
rero muri bihe vyanyuma turimo, sasa kwa huo wakati wa mwisho ambao tuko ndani, nubwo hari abasinziriye, hata kuna ambao nubwo hari abatiteguye kuza kwa Kristo, kuna ambao hawajiandalii kuja kwa Kristo, umva Imana iri gukora. Sikiliza kitu ambacho Mungu anafanya. Imana iri gukora. Sikiliza kitu ambacho Mungu anafanya. Imana iri kugenda ihagurutsa ingabo. Mungu anaenda kusimamisha jeshi za siku za mwisho. Ubuntu bw'Imana buri muri iki kirere. Neema ya Mungu iko mahali hapa. Dore ikintu giko bugenda bukora. Tazama kitu ambacho ugenda burobanura ba Gideon ba Gedeon. Urobanura. Unachagua. Umva nkubwire. Sikiliza nikwambie. Satani ari gukora cyane muri iyi minsi. Satani anatumika sana kwa. Ariko najambabwire ngo n'Imana nayo iri gukora cyane. Bali nilitaka niwaambie na Mungu naye angala anatumika. Imana nagusinziriye. Mungu asinzii. Imana iri gutegura ibintu. Mungu anaandaa vitu. Uzi impamvu? Unajua kwa nini? Satani yaratsinzwe kandi azahora atsindwa. Na atakuwa akishindwa. No ku musaraba yaratsinzwe. Hata msalabani ameshindwa. Avance. Yafashe Yesu. Amemsika Yesu. Aramubamba pastor. Akamtia msalaba. Ku musaraba. Wakamsurubisha msalaba. Arangije. Walipomaliza. Umva icyabaye. Sikiliza kilichokuwa. Satani abango ndamwemeje. Shetani akasema namkubalisha. Satani abango ndamuhaye. Shetani akasema nampa. Ahitamanuka ikuzimu. Akashuka kuzimu. Ategura concert. Akaandaa concert. Ategura concert n'abadaimoni kazi. Akaandaa tamasha na mapepo ya wanawake. Baratangira barabyina. Wakaanza kucheza. Baratangira barabyina. Wakacheza. Satani yarazi ko yarangije Yesu. Shetani alikuwa akijua kama amemaliza Yesu. Biciye mu gupfa kwa Yesu. Kupitia kifo cha Yesu. Kumbe Yesu nawe yari yamucenze. Kumbe Yesu naye kamchenga. Atazi ko mu rupfu rwa Yesu azaduha ubuzima. Kifo cha Yesu atatupa uzima. Marabashaka kopo. Umva icyabaye. Sikiliza kilichokuwa. Yesu amaze kutuzuta aduhaye ubugingo. Yesu alipofufukia Satani ari mu kirori. Shetani alikuwa ndani ya agiye kubona abona umwana w'intama w'Imana araserutse. Alipoona kaona mwana wa Mungu anatokelea. Twatu daimoni twese twabyinaga. Tupepo toto tulikuwa tukicheza. Twikubita hasi. Chini. Satani arahindukira. Shetani akageuka. Akubitana n'umwana w'intama w'Imana. Akatazamana na mwana. Aravuga ngo mbizofunguzo zinde. Nipe hizo funguo nipe. Nagira nkubwire ngo. Nimetaka nikwambie. Uko Satani yatsinzwe kirya gihe. Satani ameshindwa. Nicyo gihe n'uyu musara cyatsindwa. Hata leo ngala na. Kandi azahora atsindwa mu izina rya Yesu. Jina la Yesu. Maso prakata. Satani aguteza ikibazo. Shetani anakupatia akagira ngo cya kibazo kizakurangiza. Anadhani tatizo takumaliza. Nazi ko muri icyo kibazo. Hajui kwamba ndani ya hiyo ahubwo ugiye gukuramo izindi mbaraga z'ubumana. Unaenda kutoa ndani nyingine nguvu ya umungu. Gira mugenzi wangu Satani yaratsinzwe kandi azahora atsindwa. Mwambie mwenzako Shetani ameshindwa na atakuwa akishindwa. Oh, maroka prakashata. No muri bino bihe hata kwa wakati Imana iri gukora. Mungu anatenda. Hari abantu ba promotinga Satani. Kuna watu wanamjulikanisha Shetani. Hari abantu ba promotinga Satani. Kuna watu wanamjulikanisha Shetani. Satani ari gukora. Shetani anatumika. Abana bacu barapfuye. Watoto wetu wanakufa. Imiryango divorce. Familia ni Satani ari gukora. Shetani anatumika. Reka nkubwire. Acha nikwambie. Nashaka akora imyaka 1000. Atumike hata miaka 1000. Ariko Yesu Kristo nasohoka. Ila Yesu Kristo akitoka. Kaprakata. Hari umuntu uri mu mwuka ngavuga ngo amen. Kuna mtu yuko ndani ya roho aseme amena. Imana iri gukora nayo. Mungu anatumika. Moshe ntabwo isinziriye. Mungu halali ndugu. Ntabwo isinziriye. Mungu halali. Narivuze ngo ntabwo isinziriye. Nasema Mungu halali. Ifite plan. Ana mpango. Twasomye muri Gideon. Tumesoma muri abacamanza inkuru ya Gideon. Inkuru ya Gedeon. Katika habari za Gedeon. Abisirayeli barakubitwa. Wana wa Israeli wakapigwa. Wakapigwa. Imana ibahagurukiriza umuntu. Mungu akawasimamishia mtu. Umva nkwereke. Sikiliza nikuoneshe. Imana itangira guhagurutsa abantu. Mungu anaanza kusimamisha iyo krize yabayeho. Ambapo panakuwa na ukosefu. Muri krize. Ndani ya ukosefu. Imana itangira guhagurutsa. Mungu anaanza kusimamisha. Muri krize dufite mu itorero ry'ubugo gusinzira n'ubuhenebere. Ndani ya ukosefu ambao tunao kanisani wa kulala. Imana iri guhagurutsa. Mungu yuko anasimamisha. Najya mbabwire. Nimetaka niwaambie. Imana iri guhagurutsa. Mungu yuko anasimamisha. Ingabo zo mu gihe cya nyuma. Jeshi za siku la mwisho. Nini? Jeshi. Jeshi za siku za mwisho. Mwabyumvishe?
Umesikia? Ingabo zo mu gihe cya nyuma. Za siku za mwisho. Uzi impamvu? Unajua kwa nini? Yesu ari kuza. Yesu yu karibu. Yarivugiye ngo amejisemea ubutumwa bwiza bw'umwami nibukwira mu mahanga yose. Habari njema itakapoenea ndani ya ulimwengu nitakuwa nitashuka. Imana iri guhagurutsa ingabo. Mungu anasimamisha jeshi zigiye kujyana ubutumwa bwiza. ambazo zinaenda kupeleka habari njema. Zigiye kujyana ububyutse. Ambazo zinaenda kuleta amsho. Ubundi Yesu ahera kwaze. Na Yesu anzie hapo aje. Torero ry'Imana. Kanisa la Mungu. Nabazani inkuru babwira ngo nimewaletea habari nasema Yesu ari gutoranya ingabo zo mu gihe cya. Yesu yuko anachagua jeshi. Ingabo zo mu gihe cyanyu. Jeshi za siku za mwisho. Ingabo zo mu gihe cyanyu. Jeshi la siku za mwisho. Uri ingabo. Wewe ni jeshi. Imana isanga Gideon. Mungu akakuta Gideoni. Iramwanga ngo Gideon wa munyembaraga we. Akamwambia Gideoni wewe mwenye nguvu. Ugira ubutwari. Ungali mtawala. Gideon aramwanga ngo iki? Gideoni akamwambia unasema? Munyembaraga ugira ubutwari. Mwenye uwezo na mwenye utawala. Yamana mwatubwiraga iri hehe? Yule Mungu mlikuwa mkituambia yuko wapi? Reka mbabwira akantu. Acha niwaambie kitu. Abantu benshi bananiwe gukorera Imana. Watu wengi wanashindwa kumtumikia Mungu. Kubera ubuzima bwabo bw'akahise. Kwa ajili ya maisha yao yaliyopita. Kubera intege nke zabo. Kwa ajili ya udhaifu wao. Najya nkubwire ngo nimetaka niwaambie Imana nagihamagara abanyembaraga. Mungu haiti wenye nguvu. Ahubwo ikomeza abanyantege nke. Bali anaimarisha wenye udhaifu. Muri izo ntege nke zao. Kwa wao udhaifu wao. Imana yagukuramo igitangaza. Mungu anaweza kukutoa ndani muujiza. Yoshua yari umunyantege nke. Alikuwa mwenye mdhaifu. Gedeo twasomye yari umunyantege nke. Alikuwa mdhaifu. Ba Timoteyo bose na ba Paulo bari abantu bafite amateka atari meza. Wote walikuwa wenye ariko kubwira Imana ngo Mana ndiyo Bwana ndiyo Bwana. Ila kwa sababu Imana yabakomeje bakora iby'ubutwari. Mungu amewatumikisha na wakafanya mambo ya zaidi. Icyamu kavuga ngo yego mwami. Cha kunipa unasema ndiyo Bwana. Imana ntabwo ikeneye imbaraga zawe. Mungu hahitaji nguvu zako. Imana ikeneye imbaraga zayo muri wowe. Mungu anahitaji nguvu zake ndani yako. Ndiyo Bwana, ndiyo Bwana, nasema yo. Munyumve neza. Sikiliza vizuri. Vuga ngo yego. Sema ndiyo. Gideoni aranje aramubwira nta mbaraga dufite. Alipomaliza akamwambia hatuna nguvu. Turi umuryango w'abanyantege nke. Tuko familia ntago tumeze neza. Hatuko hata vizuri. Ntago nagafata excuse nyinshi. Akaleta visingizio. Imana ngo ceceka. Mungu akamwambia kaa kimya. Genda uko imbaraga zawe zingana. Nenda gisi nguvu zako. Najya nkubwire torero ry'Imana. Nimetaka nikwambie kanisa. Muri wowe. Kwa ndani ya ahishemo ubutunzi. Pana ndani Imana ikeneye kugira ngo isi tabarwe. Ambao Mungu anahitaji ili dunia. Muri izo ntege nke wibona. Ndani ya huo udhaifu na harimo imbaraga. Kuna ndani uwezo. Isi ikeneye kugira ngo itabarwe. Dunia inahitaji ili umuryango wawe ukeneye kugira ngo utabarwe. Familia yako nayo inahitaji kwa ajili iokolewe. Wikwisuzugura. Usijidharau. Wikwisuzugura. Acha kujidharau. Hari abantu njya numva basenga ngo kuna mali nasikia wakiomba. Ngo turi iminyorogoto imbere y'Imana. Sisi ni wenye wadhaifu mbele za Mungu. Iminyorogoto murabivuga nawe? Wadhaifu. Imisiba. Turi imisiba imbere yawe. Ntacyo turi cyo. Ntacyo uri cyo. Hauko kitu. Umuntu usenga iryo sengesho mpita mbona imitekerereze yiwe. Mtu ambaye anaomba hilo ombi naona mawazo yake. Ntago yamenye icyo Kristo yakoze ku buzima bwe. Hakujua ambacho Kristo amefanya kwa maisha yake. Wewe uri umunyorogoto. Wewe ni mdudu. Wewe uri umusiba. Mutekereza ko Yesu yavuye mu ijuru aje gupfira imisiba. Unawaza kwamba Yesu ametoka mbinguni kuja kufia wadudu wadogo. Kandi ubwo yango yicishije bugufi. Hapo sasa eti amenyenyekea. Yesu turi imisiba. Yesu sisi ni vidudu. Ntacyo turi cyo. Hatuko chochote. Really? Kweli? Iryo ni idini. Hiyo ni dini. Kandi abayigira gutya turi imisiba. Sisi ni midudu. Aciye bugufi kandi mu mutima indani ahagaza ameza arya. Na akinyenyekea ila moyoni anasimama yuko hivi. Yesu nagaje guhagurutsa imisiba monshe. Yesu akuje kusimamisha wadudu wadogo. Aje guhagurutsa abana yacunguje amaraso. Kusimamisha aje guhagurutsa abami n'abatambyi. Anakuja kusimamisha watu wakuu.
torero ry'Imana, Kanisa la Bwana. Imana iri guhagurutsa ingabo zo mu gihe cyane. Mungu anasimamisha jeshi la wakati Nagira ngo mbabwire ngo nimetaka niwaambie Imana iragukeneye Mungu anakuhitaji kugira ngo ikuzuzemo ubwenge, ili akujaze ndani kugira ya ngo ikuzuzemo umwuka wayo, kugira ngo ikuzuzemo impano zayo, ubundi ugende urepresentinga ubwami bw'Imana. kubalia ili utuwakilishe ufalme wa Mungu. Imana iragukeneye. Mungu anakuhitaji. Muri wowe harimo imbaraga Imana ikeneye. Ndani yako kuna nguvu ambazo Mungu wowe vuga yego ku Mana, Imana izagukorera. Alafu Mungu atasuka. So Imana iri guhagurutsa ingabo. Mungu anasimamisha jeshi. Naje kubabwira ngo muri ingabo Imana itegereje. Nimekuja kuambia ni muri ingabo Imana inyotewe gukoresha. Nyinyi ni jeshi ambalo Mungu anasema. Imana irahagaze ku marembo. Mungu anasimama milangoni. Abwira ngo muze mbakoreshe, muze ni watumikishe. Ucyamukaza ukaba ingabo y'Imana. Shakunipa unakuja kuwa jeshi la Mungu. Gideon yari afite ibimuhugije ngo yasekuraga ingano munsi y'igiti. Malaika amwava mu byo gusekura ingano. Malaika akamwambia toka kwa vya kuseka. Wowe uri umugenerale. Wewe ni general. Na umugenerale usekura ingano. Hakuna mtu mkuu ambaye anasaga. Dore ikintu gitindije ingabo. Ingabo z'Imana jeshi la Mungu ziri mu gusekura. Ziko ndani ya kutwanga. Naho gusobanukirwa Imana ibahamagarira muri Yesu Kristo. Amacho Mungu anawaitia ndani ya Yesu. Biravuga ngo yabaturemeye imirimo myiza ngo tuyigenderemo muri Kristo Yesu. Biblia inasema ametuumbia turategetswe kugendera mu mirimo myiza muri Kristo Yesu. Tunaamuriwa kutembea ndani ya kazi njema. Ariko dore ikibazo turi gusekura ingano. Bali tazama tatizo tuko ndani ya kutwanga. Imana iri kuduhamagara. Mungu anatuita. Ariko turi gusekura ingano. Ila sisi tunatwanga. Uri gusekura ingano. Uko natwanga. Urangajwe n'ibintu. Urangajwe. Unazubarishwa n'ibintu bidafite umumaro. Na vitu ambavyo havina faida. Ibaza ingabo general. Jiulize kuwa general. Iri gusekura ingano. Alafu unaenda kutwanga. General vraiment. Kwa kweli. Reka ngubwire igitangaje. Acha nikwambie cha zaidi. Gideon yibonaga nk'umunyantege nke. Gideon alikuwa akijiona kama mdhaifu. Imana imubona nk'umunyembaraga. Na Mungu alikuwa akimuona kama mwenye nguvu. Reka mbabwire ikintu gikomeye. Acha niwaambie kitu kikubwa. Torero ry'Imana. Kanisa la Mungu. Ntushobora kugera ahantu utatekereje. Huwezi kufika mahali ambapo hukuwaza. Imana ntishobora kukugeza ahantu wowe utatekereje. Mungu hawezi kukufikisha mahali ambapo wewe hujawazia. Dore icyo malaika yari gukorera Gedeon. Tazama ambacho malaika alikuwa akifanyia Gideon. Yari ari kumukorera deliverance mentale. Alikuwa akimfungua ufunguaji wa akili. Wowe uri general none uri mu ngano wowe. Alikuwa akimwambia wewe ni general alafu subira mu nshingano zawe. Rudilia ndani ya kazi zako. Nicho kintu kisha abakristo mu bihe bya. Hicho kitu kinaua wakristo ndani ya nyakati za mwisho. Imitekerereze ipfuye. Mawazo potofu. Abraham Imana yaramubwiye ngo kiriya gihugu nzakiguha ngaho ugarukiriza amaso. Ibrahim Mungu alimwambia nchi ile nitaikupa ambapo macho yako yanafikia. Si yakirebye gusa yaragitraversha aracamo. Hakukitazama bali amekipitia ndani. Aho ibitekerezo byawe bigarukira. Ambapo mawazo yako yanarudilia. Ni Imana izaguha. Ndipo Mungu atakupa. Nimba hari ikintu nabonye Imana itinya pastor. Kama kuna kitu nimeona Mungu anaogopa. Imana itinya umuntu utekereza kure. Mungu anaogopa mtu ambaye anawazia kivyake. Reka mbaye cyanditswe. Acha niwape andiko. Nibuke mwitangira I think ibice 11. Mkumbuke ndani ya Mwanzo umugabo witwaga Nimrod. Mwanaume ambaye kubaka wa munara muremure w'Ibabeli. Ambaye alikuwa amejenga umu-engineer witwaga Nimrod. Alikuwa akiitwa Imroni. Umva ikintu cyabaye muze kwasoma mu project. Sikiliza kitu kimekuwa I think 11. Umva cyabaye Nimrod yaraje yicaza abantu. Nimrod amekuja akakusanya watu. Umva ko Imana itinya umuntu utekereza kure. Sikiliza jinsi Mungu anaogopa mtu ambaye anawaza mbali. Nimrod yaraje arababwira. Amekuja akawaambia ngo mureke twiyubakire umunara muremure. Muache tujijengee mnara mrefu. Ngo bari hamwe bashize umutima hamwe. Walikuwa pamoja wakitia mawazo na fikra. Umunara muremure kugira ngo izina ryacu rigire gute rikomere. Mnara mrefu ili jina letu lijulikane. Imana isivuga. Sikiliza jinsi Mungu amesema. Umva Imana isivuga. Mungu amesema. Ngo Imana imanurwa. Mungu anasuswa. Imana imanurwa. Mungu anasuswa. No kureba umudugudu wubatswe. Na kutazama mnara uliojengwa. Mwahadu projete. Maze hagira udusomera ikirundi vavu. Reka dusome mu izina rya Yesu. Maze uhoraho amanukanwa no kuraba ico gisagara. Subizaho hejuru ho gatoya kugira murebe. Murebe imbaraga z'imitekerereze. Tazama uwezo wa mawazo. Nkababwira gira versi ibanza kane ndibaza.
Anyway, soma hariya nta kibazo. Duhere ku murongo wa 4. 11 ku murongo wa 4. Baravuga bati ngo twiyubakire igisagara n'umunara udushikire ijuru kugira ngo twironkere izina rya rurangiranwa twoye gusabagira mu isi yose. Burekeye noneho bari icyo ni igitekerezo bari kuganira. Muranyumva neza? Yari ari kubashyiramo igitekerezo. Alikuwa kiwatia na iriya nzu iriya munara yawe rutarubakwa. Huyo mnara ulikuwa haujajengwa. Umva 5 Sikiliza 5. Iravuga ngo maze uhoraho amanukanwa no kuraba ico gisagara. Buretse. Kwigisagara kitarubakwa. Bakiganiragaho Imana ishite kureba icyo gisagara. Mungu anajichukulia kuja kutazama huyo mji. Muyani magambo. Iyo utekereza unapowaza mwisi y'umwuka uburi kubaka kwa hali ya roho uko najenga. Mwakumvisha? Mesikia? Kuko mu by'ubwami bw'Imana. Mu by'ubwami bw'Imana. Kwa sababu vya ufalme wa Mungu twubaka mu bifatika ibyabanjwe kubakwa mu mwuka. Tunajenga vinavyoonekana kwa vilivyojengwa na Imana imanurwa no kureba. Alafu Mungu akashushwa na kutazama. Mwabyumvisha? Mesikia? Abefeso 3:20. Wa Efeso 3:20. Pastor haravuga ngo ibasha gukora cyane ibirenze ibyo dusaba nibyo twibwira. Anatenda zaidi ya tunayomuomba na ambacho tunafikiria. Mwene magambo. Ibyo twibwira nibyo tusaba. Tunavyojiambia na ambacho tunaomba. Unasabisha iki akanwa? Mtu anaombesha kinywa. Mwene magambo. Nje nabwira umuntu wicara aha. Nikiambia mtu ikae hapa cyangwa se wicare hariya ama ikae kule nuko izi ntebe zose ari zimwe ni kwamba hivi viti vyote ni mamoja. Imana iri kutubwira ngo Mungu anatuambia mbasha gukora ibyo mutekereza nafanya mnavyofikiria nakora n'ibyo mwibwira nafanya hata mnavyoviona nakora n'ibyo musaba nafanya hata mnavyoviomba. Ufigitangaje Sikiliza kwa ajabu. Ugomba guhuza ibyo wibwira n'ibyo usaba kugira ngo bihure. Unatakiwa kukutanisha unavyojiambia na unavyoviomba ili vikutanane. Ibintu muri kubyumva? Nasikia. Umva babwira akantu gakomeye. Sikiliza niwaambie kitu. Hari igihe pastor, kuna wakati pastor, umuntu asabisha Imana umunwa. Mtu anaombesha Mungu mdomo, ariko ibitekerezo by'uwo muntu ila mawazo ya huyo mtu bikabwira Imana ngo wibikora. Inaambia Mungu usiyafanye. I think this is too much for you. Nadhani hii ni ya zaidi kwa ajili yako. Muri kubyumva? Nasikia. Ugasabisha Imana umunwa, unaombesha Mungu mdomo, ariko ibitekerezo byawe kuko bidahuje n'ibyo uri kuvuga, ila mawazo yako kwa sababu haikutanani na unavyovitaka, ibitekerezo bikabwira Imana ngirererere. Mawazo inamwambia Mungu achana. Ibintu gutekereza ni imbaraga, kuwaza ni nguvu. Niyo mpamvu Gideon, ndio maana Gideoni Imana yabanje kumukorera deliverance mentale. Mungu ameanza kwanza kumfungua, kumfanyia ufungulivu wa akili. Utindijwe n'ibiki? Unakawizwa na nini? Utindijwe n'ibiki? Unakawizwa na nini? Imana iri guhagurutsa ingabo. Mungu anasimamisha jeshi, ariko ingabo ziri gusekura, bali jeshi liko ndani ya kutwanga. Naje kubabwira ngo muve mu gusekura. Nimekuja kuambia mtoke ndani ya kutwanga. Muhaguruke mugende. Simameni nenda. Imana iri kubahagurutsa. Mungu yuko anawasimamisha. Imana iri kubahagurutsa. Mungu yuko anawasimamisha. Turi mu bihe vyanyuma. Tuko ndani ya nyakati za mwisho. Imana iri kugenda ihagurutsa. Bali Mungu yuko anaenda nasimamisha. Movement ziri kugenda zihaguruka. Movement ziko zinaenda zikisimama. Nutihuza na movement uzasigara. Ambapo utojikutanisha na movement utabaki. Connect yourself, ihuze. Jikutanishe. Gusinzira kwawe nibizatuma Imana idatwara abandi. Kulala kwako hakutomfanya Mungu kutokubeba wengine. Icyingenzi bamaso. Mpitaji anakuwa macho. Wirangara bamaso. Usizubae kuwa macho. Ibitotsi biri kuba byinshi bamaso. Usingizi umekuwa mwingi kuwa macho. Iyi Imana itagufite Satani arakubona. Mungu ambapo hana wewe shetani anakuona. Va mu bikurangaje. Toka kwa vinavyokuzubalisha. Va mu bikutindije. Toka kwa ambavyo vinavyokuzubalisha. Va mu nshuti zipfuye. Toka kwa ndugu ama rafiki wabaya. Uyu ni inshuti yanjye. Huyu ni ndugu yangu. Inshuti yawe itaguha igitekerezo kizima. Rafiki ambaye hakupatii mawazo mazima. Inshuti itakubwira ngo dusenge. Rafiki ambaye hakwambii tuombe. Iyo si inshuti n'umupagani. Huyo si ndugu, ni pagani.
utinze mu biki? Unazubalishwa na nini? Va mu bikurangaje. Toka kwa vinavyokuzubalisha. Satani munkurikire mbabwira akantu gakomeye. Shetani mnifuate niwaambie kitu. Abo turi kumwe muvuge ngo amen. Ambao tuko pamoja tusemeni amen. Satani ntafite ubushobozi bwo kukwica. Satani hana uwezo wa kukuua. Hapana. Ahubwo akoresha uburiganya kugira ngo bukwice. Bali anatumia akili ama maeli ili akuue. Aragenda agafungura ma opportunity. Anaenda anafungua vitu, akagufungurira, anakufungulia, kumbe birimo uburiganya bwe kugira ngo bukwice wowe. Kumbe viko ndani sumu yake ibyo utinze mu nuburiganya Satani yateza imbere yawe kugira ngo bukwice. Ibyo utinzemo, hivi ambavyo unakawia ndani, bitari byiza, ambao si vizuri, nibyo Satani yateze kugira ngo bukwice. Ndivyo Shetani ametega ili vikuue. Va mu kurangara. Toka ndani ya kuzubaa. Va mu bidatunganye. Toka kwa ambavyo si sahihi. Va mu bidatunganye. Toka kwa ambavyo havina haki. Va mu byaha. Toka ndani ya dhambi. Iyo tuvuze icyaha amena ziragenda. Tukisema dhambi amena inaisha. ngo twebwe mu Rwanda hano mu Burundi banza bidahaba. Rwanda sisi. Twebwe mu Rwanda uhasigara abanyabuntu n'abanyamategeko. Rwanda kuna watu ambao wanaishi ndani ya neema na wengine wanaishi ndani ya amri. Aje bambwe ibyagezwe. Ngo ubuntu amategeko. Neema amri. Ubu dufite abajene bari gupfa bitwaje ubuntu. Tuna vijana ambao wanakufa kwa kujichukulisha kwa neema. Tumekombolewa. Hano byarashitse. Ngo abanyabuntu wenye neema. Reka nako nkakoreho. Acha nako nikagusia. Reka mbabwize ukuri. Acha niwaambilishe ukweli. We are the product of grace. Sisi tunatumikiwa kwa neema. Turi resulta z'ubuntu. Sisi ni kama ubuntu nibwo bwatugize abo turi. Neema ndio imetufanya wale ambao tulio. Reka mbabwira akantu gakomeye. Acha niwaambie kitu gakomeye. Ntushobora gufata Yesu. Uwezi kuchukua Yesu. Ngo umukureho ubuntu. Umtoe ndani. Uwo Yesu ndabaho. Huyo Yesu hayuko. Kuko Yesu ni ubuntu. Yesu ni neema. Yari definition muri Yohana. Amesema ndani ya Yohana. Aravuga ngo ni ubuntu n'ukuri. Akasema ni njia na kweli. Ubuntu n'ukuri. Neema na kweli. Hapana njia. Neema na kweli. Aha. Muvuge ngo amena cyane. Amen. Muvuge ngo amena cyane. Amen. Yesu ni ubuntu twacunguye kubw'ubuntu. Yesu ni neema tumekombolewa ajili ya neema. Aho wicaye ni kubera ubuntu. Hapo unapoketi ni ajili ya neema. Ariko nagiye nkubwire inshuti yanjye. Bali nimetaka nikwambie ndio. Ntabwo ubuntu bukujyana mu cyaha, ubuntu bukuvana mu cyaha. Hakuna neema na kupeleka ndani ya dhambi, neema na kutoa ndani ya dhambi. Ubuntu. Neema. Ubuntu. Neema. Ubuntu ni iki? Neema ni nini? Ubuntu munyumve nenda zengende gace. Sikilizeni vizuri. Ubuntu. Neema. Ni imbaraga y'Imana. Ni uwezo wa Mungu. It's a power. Ni imbaraga. Ni nguvu y'Imana. Ya Mungu. Ihesha umuntu wese gukira wakiriye ubwo buntu. Ambao inapatia kupona mtu yote anayepokea hiyo neema. Ubuntu ni imbaraga. Wakira igahindura ubuzima bwawe. Neema ni nguvu unayopokea na inabadilisha maisha yako. Mushake Abaroma 3:1. Warumi 6:1. Romans chapter 6. Biblia ivuga ngo Paulo yaravuze ngo mbese dukora ibyaha ubuntu busage ngo hoya ntibikabeho. Amen. None twebwe turi gufata ubuntu twahawe. Sisi tunachukua neema tuliopewa na tupeleka. Umuntu agahagarara hano apfusha ubusa ubuntu bwa Yesu yatugire ku musaraba. Akikufisha bure neema ya Yesu. Imana itubabarire cyane. Mungu atusamee sana. Ubundi iyo wakiriye ubuntu, unapopokea neema, hano ndabona mama bakuze. Hapa naona wamama wakubwa. Ubundi umumama watwise. Mama ambaye ana mimba, hari ibintu inda imutegeka kuvaho. Kuna vitu ambavyo mimba inamuamuru kuacha. Yego? Ndio. Indira mubwira ngo monshere wakundaga kanyama ariko wapi? Mimba inamwambia alikuwa ukipenda kula nyama ila hivi sasa hapana. Sukuwa mama adashaka kurya inyama. Si kwamba huyo mama hitaji kula nyama. Ahubwo urubuto yakiriye ruramutegeka kutarya inyama. Ile mbegu aliyopokea inamwamuru kutokula nyama. Yesu Kristo biravuga ngo wakiriye umwana abafite ibyuwo bugingo. Yesu Kristo Biblia inasema aliyepokea huyo mtoto na viumbe. Bishatse kuvuga iki? Vinahitaji kusema nini? Twatewe urubuto ari rwo Kristo Yesu. Tumetiwa mbegu na ndo Kristo Yesu.
ubwo buntu twarabwakiriye, hiyo neema tumeipokea, ngo butwigisha ibyo kugororoka kose. inatufundisha vya utakatifu vyote. Ibi byose ni inyigisho z'amanikorayite, ni inyigisho Satani ari kuzana kugira ngo akomeje gusinziriza abantu. Hizi zote ni mafundisho ili shetani endelee kulalisha watu. Ntago twanga ubuntu, hatukatai neema, kuko turi ubuntu, sisi ni neema, twebwe ni neema. Kuko wanga ubuntu aba yanze Kristo, kwa sababu anayekataa neema na mkataa Kristo. ariko ubuntu, ila neema, reka mbabwire akantu gakomeye. hata niombe kitu. Wavuze ngo avance cyane, avance, wavuze avance cyane, avance cyane. Ubuntu butara uretse gusemura, ubuntu wakiriye nimba butaraguhinduye, ntago wakiriye ubuntu, wakiriye information. Neema uliyopokea kama haikukubadilisha, hukupokea neema, umepokea mazoezi. Ubuntu ntago ari information. Neema si mazoezi. Information. Okay. Si habari. Ubuntu ntago ari information. Neema si habari. Ubuntu ni imbaraga iguha transformation. Neema ni nguvu zinazokupatia kubadilishwa. Barundi mwigisha ibyo bintu. Warundi fundisheni hayo mambo. Birababaje. Inaumiza. Biteye agahinda. Na inatia huzuni. Abana bari gupfa ngo watoto wanakufa neema. Kandi babyigisha kujya kubw'indonke z'imizinda zabo. Na wanafundisha kwa ajili ya kukupatia tumbo lao. Ubutumwa bwiza bwarapfuye, bwarahindutse. Habari njema imekufa, imebadilishwa. Idini naryo rikaduhoza mu mategeko. Na dini nayo inatutia ndani ya amri kila siku. Amategeko siyo yaduhaye agakiza, ubuntu nibwo bwatwijije mu gakiza. Si amri imetupatia wokovu, neema ndio imetuingiza ndani ya wokovu. Maze ngo duceceke, oya. Alafu tukae kimya, hapana. Nje Jackson sinzaceceka. Sitonyamaza. Bakozi b'Imana muri hano, mureke duhaguruke tuvuge ukuri. Tusimame tuseme kweli. Ubuntu bwaradukishije. Neema imetuponya. Ubuntu bwatwegereje intebe y'Imana. Neema imetusongezea ndani ya Biblia ivuga ngo twari dupfuye tuzize ibicumuro, ariko kubwo ubuntu twegejwe hafi. Ila kwa ajili ya neema tumesogezwa karibu. Haleluya. Nago turi imbata z'amategeko. Amategeko niyo afite ubushobozi bwo kuducungura. Amri hazikuwa na uwezo wa kutukomboa. Sinzi impamvu ndi kujya muri bino, sinari nabitegura. Sijui kwa nini naingia ndani ya haya siku yanda. Can I flow? Avance. Ngenda uko mbyumva. Genda. Idini turarihaze. Dini limetuchosha. Idini ryisha abantu. Dini linaua watu. Ugende gutya, wende hivi, wambare gutya, uvae hivi. Kandi nubwo batubwiye ngo tugende kuriya, hata wanatuambia tuende hivyo, imitima yabo, mioyo yao biraba ngo bandamisha iminwa yabo, ngo nyamara imitima yabo iri kure. Ya midomo yao, mioyo yao ikiwa mbali. Nago kwambara ijipo ndende ariko gakiza. Si kuvaa jipe ndefu ndo wokovu. Nanone gakiza ntago kaguhereza kwambara ubusa. Na wokovu pia ukupatii kuvaa uchi. Masupra katapata. Twarabatuwe kubw'ubuntu, twaracunguwe kubw'ubuntu. Tumekombolewa kwa ajili ya neema. Nta kiguzi twari gutanga ngo turonke agakiza. Sadaka ya kutoa ile mafaranga twari kwishyura ngo tubone umunezero dufite muri Kristo Yesu. Hakuna pesa tungelitoa ili tupate furaha ambayo ndo ndani ya Kristo. Ubuntu bwawe Mana buraduhagije. Neema yako Bwana yatutosha. Malakatalabashira. Idini litumye abantu bataza kwa Yesu. Dini linatuma watu wakuje kwa Yesu. Idini litumye nabaje kwa Yesu batamenya Yesu. Dini linatuma hata walio kuja kwa Yesu hawamjui Yesu. Birababaje ko abapasteri basigaye bamenyekana kuruta Yesu. Inaumiza kuona mapasta wanajulikana. Birababaje ko ishengero zisigaye zimenyekana kuruta Yesu. Inaumiza kuona kanisa zinajulikana kuzidi. Twahamagariwe kuvuga Yesu. Tumeitiwa kumsema Yesu. Actually ubutumwa bwiza ni iki? Kiukweli habari njema ni nini? Gospel, good news. Ambao wanasema habari njema ni nini? Ni Kristo. Ni Kristo. Paulo
yaravuze mukozi w'Imana Paulo amesema ngo dufite ibintu byinshi byo kumuvuga. Tuna vitu vingi vya kumsema yeye. Witubwire ingendo wakoze, tubwire Yesu. Usituambie safari ulizozifanya, tuambie Yesu. Witubwire amadiplome ufite. Usituambie degree ambazo unazo. Witubwire ibihugu maze kugenda mu biramaze. Dukeneye kumva Yesu akatwuzuramo. Yesu na kututsa. Munyumve, dufite ikibazo. Tuna tatizo cy'abakristo bicaye bari mu rusengero ya wakristo ambao wako ndani bataramenya Yesu, ambao hawajamjua Yesu, kubera abashumba batabigisha Yesu, kwa sababu waongozaji hawafundishi Yesu. Najya mbabwira ikintu gikomeye. Nimetaka niwaambie kitu kikubwa. Mu gihe Yesu atarahinduka ubuzima muri wowe, wakati Yesu hajabadilika maisha ndani yako, Yesu ni information kuri wowe. Yesu ni habari kwako. Reka mbashoke. Acha ni wakate nguvu. Reka ndibashoke. Acha ni wakate nguvu. Uvuge ngo avance. Sema avance. No, push me, do like this. Vuga ngo avance. Msukume mseme avance. Yesu ntago yirukana abadayimoni. Yesu afukuzi pepo. Yesu siwe wirukana daimoni. Si Yesu anayefukuza pepo. Ntago mwari bwabone. Hamjawahi kuona umupasiteri umwe pastor mmoja abwiye daimoni vamo daimoni kamubwira daimoni kamubwira ngo ntahonja. Pepo anamwambia siondoki. Ubwo yahuye na daimoni y'indundi aramubwira ati ntahonja. Anapokutana na pepo ya kiburi anamwambia sitoki. Hari nabo nje nabonye. Kuna hata ambao mimi nimeona pastor bafata Biblia. Pastor wanashika Biblia. Bagakubita umuntu sohoka. Wanapiga mtu toka. Ole sohoka. Toka. Umuntu akavanga ahita ajya muri hospitali kubera bamuvuna. Anatoka hapa anakwenda hospitalini kwa sababu wamempiga. Sohoka. Toka. Daimon ntahonja. Pepo sitoki. Sohoka. Toka. N'izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Undi mupasiteri yaza. Ungine pastor akija. Ati daimon ndagutegetse sohoka. Anakwambia pepo na kuamuru toka. Ndagiye gahita imuva. Natoka na inaenda inamtoka. Umwe yavuze Yesu undi avuga Yesu. Umoja amesema Yesu, ungine akasema Yesu. Ufitandukanira ahantu uri. Sikiliza tofauti mahali ilipo. Ufitandukanira ahantu uri. Sikiliza tofauti mahali ilipo. Umwe afite Yesu wa information. Undi afite Yesu ahindutse ubuzima muri. Ana Yesu aliyebadilika maisha ndani mwake. Si ikibazo cyo gutunga Yesu muri wowe, ni ikibazo cyo kudahindura Yesu ubuzima muri wowe. Si tatizo la kuwa na Yesu ndani yako, ni tatizo la kutokubadili Yesu ndani yako akuwe. Kuba warakijijwe ntibihagije. Kuba umeokoka haitoshi. Ukeneye gufata Yesu akava muri Biblia agahinduka ubuzima muri wowe. Ni sharti ushike Yesu atoke ndani ya vile awe maisha ndani mwako. Mashuprakata. Hey! Can I preach? Preach. Mbese Yesu aracyari information cyangwa yahindutse ubuzima? Je, Yesu ni habari kwako ama mabadiliko maisha? The Bible says, Biblia inasema, those who knows their God, ngo abazi Imana ya bazakomera. Boretse. Mbere yo gukomera ubanza kumenya. Mbele za kuwa na nguvu ama kuwa imara ni sharti ujue. Yesu baramwiga. Yesu anamjifunza. Niyo mpamvu twuzuranye pastor ababebe spirituel muri church. Na watoto wa kiroho ndani ya kanisa. Uzimpamvu? Unajua ni kwa nini? Nao kwigishwa Yesu. Unafundishwa Yesu. Babwirwa ingendo za Europe bakoze. Wanaambiwa safari ambazo wanaenda Europe. Wanaambiwa degree ambazo wamepata. Barangiza abanyedini. Wakimaliza wenye dini. Babona abajene bahagurutse n'imiriro. Wakiona vijana wanasimama na moto. Bari gukora ibyabananiye. Ambao wanafanya vilivyo washika. Nao kubafata ngo babashigikire. Bale kuwashika na kuwabicara bakabakana. Wanawaikalisha na kuwakandamiza. Njerega murembo barangiye mvugisha ukuri. Mimi nasemesha ukweli. Twebwe mu Rwanda baradukomye. Rwanda sisi wametukomalia sana. Ariko uzi ikintu twahisemo? Ila unajua ni nini tumechagua? Pastor, twe twahisemo kubaruta. Tumechagua kuwazidia.
mwishengero umwana arahaguruka n'umuriro. Ndani ya kanisa mtoto anasimama na moto. Agasenga kinjinga. Anaomba na kusi. Yabwiriza umuriro ukaka. Akihubiri moto unawaka. Pastor akimubona. Pastor akimuona. Warwana we. Wewe mtoto wewe. Jya gukora protocol inyumiri. Wenda ukawa shemasi kule. Umwana wamubonye mu muhamagaro. Mtoto umemwona ndani wito. Wakumufasha kuzamura. Pale kumsaidia kusimama. Uri kumwica umusubizayo. Unamuua na kumrudisha. Muzababazwa. Mtaumizwa. Mtaulizwa. Uyu munsi bifite ikibazo. Leo vina tatizo. Ni na mpamvu abantu bari guhaguruka batari gukunda kurerwa mu mwuka. Nombana watu ambao wanasimama abari supposed kubarera ndani ya kiroho. Ambao walikuwa ajili ya kuwalea. Abagombaga kubarera. Waliokuwa ajili ya kuwalea. Ndio bari kubica. Ndio ambao wanawaua. Iyo mbivuga numva umubabaro w'umwuka we. So sad. Uzimihamagaro y'abantu imaze gupfira mu madini. Unajua wito wa watu ambao umekufia ndani ya madini. Barangiza ngo tuzamura ibiganza duhereze Imana icyubahiro. Wakimaliza tusimamishe mikono. Ibyo biganza uzamura biriho amaraso y'abantu uri kwica. Hiyo mikono unayosimamisha italipa damu za watu ambao unawaua. No, bazanwara abakristo Watanipeleka abakristo bawe. Wakristo ni wako. Abakristo banje wigeze ujya ku musaraba urabapfira. Umeenda msalabani na kuwafia. Abakristo banje bawe. Kristo wangu wako. Reka mbabwize uko tuzabazwa nitugera mu ijuru tuzumirwa. Tukifika mbinguni tutashangaa. Bakristo bawe. Wewe uri Yesu. Wewe ni Yesu. Ngo nimukaje guteranira hariya. Msikusanyikie kule, msikusanyikie. Reka mbabwira akantu gakomeye. Acha niwambeka kituka kubwa. Restaurant iteka neza ibona abakiriya benshi. Restaurant ama magengeni inayopiga vema inapata waklia wengi. Bashumba. Wapasa. Bakozi b'Imana. Watumishi wa Mungu. Wakujya wirirwa ujya gusebya abandi. Usiku unaenda kusema wengine. Imbere y'Imana upfukama Imana igwe message nziza yo kwigisha abantu. Nenda mbele za Mungu, piga magoti, Mungu akupe. Impamvu abantu bari kugushiraho ntacyo ufite cyo kubaha. Kwa nini watu wanakutoka iko? Ni kwa sababu hauna gupfukama usenge usome ijambo ubone cyo. Piga magoti uombe na usome neno upate. Ureke kwirirwa gusebya abantu. Uache kusema watu. Ya. Ntacyo ufite cyo kuvuga, wirirwa urya, naguheruka fasting, urya kuwa mbere kugeza ku cyumweru, unakula warangiza biriwe basenga bashaka amaso y'Imana ukaza kubarwanya ceceka. Ambao umeomba unakuja kuwapiganisha, kaa kimya. Ariko torero ry'Imana uko byagenda kose, jinsi itakuwa vyovyote, ingabo zizahaguruka tu. jeshi litasimama tu. Byicurike byicurukure, ingabo zizahaguruka. Simame, jeshi litasimama. Naje kubabwira ngo nimekuja kuambia kwamba ingabo zo mu gihe cyanyuma muhaguruke. Ninyi ni jeshi la siku za mwisho, simameni. Idini niruhaguruka mumenye koko. Uzi impamvu igiti kiriho imbuto nicyo batera imijugujugu. Mti mwenye matunda ndo wanapiga mawe. Nicyo batera imijugujugu. Ndio wanapiga mawe. Bura idini yo ryahagurutse ni ikimenyetso cyiza kigaragaza ko ububyutse biri kwibuza. Nicyo cyabaye kuri Yesu. Herode akimara kumenya ngo yavutse, Herode aliposikia kwamba amezaliwa, yagiye kumuhiga kugira ngo amurangize. Ameenda mtafuta ili ammalizie. Ba Herode baratsinzwe. Kina Herode wameshindwa. Mbwira abantu barwanyije Yesu ba mbere bana abanyedini n'abafarisayo n'abasadukayo. Watu waliompiganisha Yesu wa kwanza ni watu wa dini. Revival is coming. Uamsho unakuja. Muhaguruke. Simameni. Turwane. Tupambane. Turi ingabo. Sisi ni jeshi. Wicike intege. Usikatike nguvu. Uracyareka guterana ngo bagukomerekeje. Ungali naacha kusanyika eti wamekukwaza. Pastor bamvuze. Pastor wamenisema. Bankomerekeje. Wameniumiza. Nubundi wari usanzwe ukomeretse. Ulikuwa umeumia. Ceceka. Kaa kimya. Ubwo abandi yewe
ngo twe ntitukijya mu mashengero. Sisi hatuingiagi tena makanisa. Uzuyemo abanyabyaha gusa. Panajaa ndani wenye dhambi tu. Maze ubwo wowe warakijijwe rero. Wewe umeokoka sasa. Abandi njyewe Mimi nzaza numva ijambo baririmbe ngo mite nisokera. takuwa nakuja nisikie neno Ibintu waimbe by'amatorero vitu vya makanisa ubwo yewe yakijijwe. Huyo sasa ameokoka. Urakomeretse nshuti. Unaumia ndugu. Nta kintu kiryoha nko gukorera Yesu. Hakuna kitu kitamu kama kumtumikia. Bajene muri hano. Nta kintu kiryoshye nko gukorera Yesu. Hakuna kitu kitamu sa kutumikia Yesu. Murabona twebwe dukojeje isoni. Naona sisi vinatutia aibu. Très beau gars. Beau gars. Man, ngwino kubitamo ka makeup kawe. Tia makeup yako. Kubitamo high heels yawe. Piga kiato cha juu. Fata Biblia. Chukua Biblia. Jenda umukristo. Mimi Zahora ndiwe. Erega baradukanze. Wamekutanga. Umujene afata Biblia. Kijana anachukua Biblia. Iki ni cyabavuga butumwa. Hichi ni cha wahubiri. Ubundi harakandi gatoya basige bakubitana mu mufuka. Kuna kengine kadogo nakapiga hapa mfukoni. Bakubaza mbese uvuye. Wanakuuliza unatoka wapi? Hari umuntu tuvuye guhura. Kuna mtu tunatoka twari dufitanye projet. Tulikuwa naye na ibintu byo gusenga uhinduye projet gute? Vitu vya kuomba umevibadilisha mradi vipi? Ntago uri proud, ntago ujivuni. Proud. Ntujishimi. Ntago utewe ishema n'umugabo wakiriye. Haufurahi pamoja na mwanaume ulimpokea. Ugenda wicunga ngiye kwinjira mu shikano. Unachunga nande? Unachungana na nani? Barangiza babona umujene hari ukuntu abo hanze bagenda bidunda. Yo. None mwamureba. Ukimtazama dora abandi bana. Tazama wengine watoto. Kandi bari kugenda bidundana gutya. Anajidunda hivi. Bidundana n'inote ya 500 gusa mu mufuka. Anajidona na pesa ya Nacho bidundana nacho. Tu havimbi kitu. Baradutera ubwo baradukanga. Wanakutisha. Wewe warangiza ukareba bira bishipo byo muri korari nini banahe. Vile vijipe vya ndani ya kwaya. Nubwo bagenda bidunda na zero. Hata wanapovimba wako na zero. Baraga ngo ni twebwe bajama. Wakimaliza ni sisi jama. Umujama ugenda widunda inote y'igihumbi ya 500 mufuka. Jamaa naye vimba na. Uwo ni umujama wa fo. Huyo ni jamaa wa fo. Mbabwira umujama wa vrai. Niwaambie jamaa wa vrai. Umujama wa vrai. Jamaa wa vrai. Ni umujama ugenda widunda na Kristo muri we. Kristo yangiriye neza. Kristo yatabaye ubuzima bwawe. Hallelujah. Kristo, amen. Bajene mwibidukanga. Vijana msistuke. Wabura umukristo ukajya ku plage. Ukiwa mkristo unaenda kwa mchanga. Ukumva ko Yesu agira neza. Unasikia kwamba Yesu anatenda. Ukagaruka wagera mu rusengero. Unarudi ukiingia kanisani. Ugatangira. Na unaanza masoprakata. Kusema kwa lugha. Ukaba umunyamwuka. Unakuwa mwenye roho. Ntago gukizwa bitwica. Kuokoka havituui. Ntago gukizwa bitugira abaturage. Kuokoka havitufanyi watu wa ajabu. Ibintu byo muri church ngo wapi biraboa. Vitu vya kanisa vinaua. Ibyo hanze nibyo bitwika. Vya nje ndo vinaua. Gutwika murabizi? Yes. Ibya hano mu rusengero nibyo bitwika. Vya kanisani ndo vinawasha. Uzimamvu? Unajua kwa nini? Bitwika bitkubakira hazoza hacu. Vinawasha vikituwashia ambapo pinakuja. Ndasoje mvuga iki? Namaliza nikisema hiki. Salomo yarabivuze mu ba 12 twahasomye. Ngo uje wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore wako iminsi mibi taraza bila siku mbaya hajawadia. Uzabuvuga uti ambapo utasema ya kwamba sinejejwe nabyo. Sifurahikiwi na haya. Habaho ibyiciro bibiri mu buzima. Panakuwa vitu viwili ndani ya habaho ibyiciro byo cyambere kivuga ngo nejejwe nabyo. Panakuwa wakati ambao unasema nafurahikiwa na haya. Kivuga ngo sinejejwe nabyo. Na panakuwa na wakati mwingine unasema sifurahikiwi na hao. Unajua wakati ni igihe ubutangiye gusaza. Ni wakati unakuwa unaanza kuzeeka. Salomo nk'umusaza. Suleimani kama iki cyanditswe ari gusaza. Ameandika akiwa mzee.
iminsi mibi itaraza akasema siku mbaya ubwo uzaba uvuga uti sinejejwe nabyo. ambapo utakuwa ukisema na ntukangwe n'ubusore bwawe uyu munsi. usishtushwe na ujana wako leo. Ejo buzashira. Kesho utaisha. Ejo bundi naje narindi umusore nsimbuka ni umusore kabisa. Juzi nami nilikuwa kijana nikiruka. None ndashaje. Sasa hivi nimezea. Ndagenda cyane ariko nagiye. Sijaenda sana ila nimeenda. Niyo nibutse ko nzasaza ndababara. Anapokumbuka kwamba ataua mzee anaumia. Ariko ni ahandi. Ila ni yale. Nta nuwakwepera reality. Hakuna ambapo utakwepea ukweli. Bakobwa muvuge ngo amen. Wanawake semeni amen. Urabona kuriya kuna abasore birirwa babirukaho. Unaona vile vijana wanawakimbia nyuma. Gusinzira byanze. Kulala vimekata. Ndaryama ibitotsi nkabibura. Na lala usingizi na ukosa. Ni gute umuntu asinzira ibitotsi akabibura yasinzira? Ni vipi mtu analala na anakosa usingizi na amelala? Bakobwa barababesha. Wanawake wanawadanganya. Barangiza babikubwira. Wakimaliza wakikwambia. Nibyo. Ni kweli. Barabashuka. Wanawadanganya. Abana ngo kurya byananiye kurya byanze. Kula imenisinda. Kandi kiriya kijama cyagiye cyarura kawunga umuceri ibishyimbo. Kawunga mchele maragi. Bakobwa muvuge ngo avance. Wanawake sema avance. Murekere guseka mu nyumve. Acheni kucheka nisikie. Hari abatangiye kwijijisha kugira mutabyumva ndabategereza. Kuna ambao mnataka kujisemesha ili mnipitishe. Mu nyumve. Sikilizeni. Kuba bari kukwirukaho. Kuwa na kukimbia nyuma. Na gasura kigiye gitoya. Ni kasura ka wakati mdogo. Ako gasura kesho utakuwa tate. Ejuzo umutama. Nyokuru. By the way bakobwa muvuge ngo amen. Wanawake semeni amen. Kuba bakwirukaho kuriya. Kuwa na kukimbia yako nyuma hivyo. Sometimes. Mara moja. Imari chiriritse ibonwa na buri wese. Mali nzuri ninaona na kila mtu. Mali ya bei chini naona na kila mtu. Iyo ubona abahungu benshi bakwaccessingaho. Unapoona wanaume wengi wanakufuata. Menya ngo ubuzima bwawe nturabuzamurira standard. Jua maisha yako haujatia kwa wengine kiwango. Muzi iPhone 13 13. Najua iPhone ya macho matatu. Waishaka muri mabotiki ukayibona. Utaipata ndani ya hizi butiki. Uzi mpamvu? Unajua kwa nini? Ni mali henze. Ni mali ya juu. Nimba ubonwa na buri wese. Kama inaonwa na kila mtu. Saa 5 z'ijoro bakubona, saa 6 saa 4 ni wewe available. Saa 5 za usiku saa 6 anakuona. Chunga sana. Chunga. Amasaha yageze. Reka nsoze. Soze. Munyumve. Muvuge ngo amen mbabwire. Semeni amen. Reka mbabwire. Sikiliza niwaambie. Nago nabirangiza na Yesu ntiyabirangije yohereza umwuka wera. Siwezi vimaliza hata Yesu akumaliza kabisa. Ba pastors hano bazakomeza. Wapasta wako hapa wataendelesha. Mutahani ikintu kimwe. Rudi nyumbani na kitu kimoja. Muri bino bihe. Kwa huu wakati Imana iri guhagurutsa ingabo. Mungu yuko anasimamisha jeshi. Icyamukaba umumama, ukaba umupapa, ukaba umusore umukobwa. Mama, baba, mwanamke, mwanaume. Wihuza nino selection Imana iri gukora. Ambaye anajikutanisha na huu mstari ambao Mungu anachagua na kuwa jeshi la wakati wa mwisho. Va mu bikurangaje. Toka kwa vinavyokuzubalisha. Va mu bikudindije. Toka kwa ambavyo vinakuzubalisha. Imana iri kurondera ingabo. Mungu anatafuta jeshi. Icyamukaba ingabo yo mu bihe bya nyuma. Cha kunipa unakuwa jeshi la wakati wa mwisho. Yanga bihaguruke kavuga ubutumwa. Jeshi ambayo inasimama na kusema habari. Kwishuraho wiga bwiriza. Ambapo unasoma ubiri. Witegereza kagatuti akasakawe. Kazini usisubiri madhabahu hii si yako. Akawe nako kwishuri nako ku kazini. Madhabahu yako ni shuleni, kazini ambapo unaishi. Twahawe dominion. Tumepatiwa kutawala. Ubutware. Tumepatiwa kutawala. Genda dominating we influencing. Wende utawale na usambaze. Ibyari bikuboshye ubirekure. Vilivyokuwa vikikufunga. Ibyari bibasha ubuzima bwawe ubirekure. Vilivyokuwa vikifunga maisha yako. Kuko dushobozwa byose na Kristo. Kwa sababu tunawezeshwa vyote ndani Kristo.
Muhaguruke dusenge. Simameni tuombe. Tugiye gusenga. Tunaenda kuomba. Thank you, Holy Spirit. Asante Roho. Ese koko Imana Hivi kweli Mungu yakurobanura nk'ingabo? anaweza kukuchagua kama jeshi? Reba ubuzima ubayeho. Tazama maisha unayoishi. Koko waba ingabo? Kweli unaweza kuwa jeshi? Humiriza ku maso yawe. Funga macho yako. Tangira utekereze. Anza waza. Imana yakwizera? Mungu anaweza kukuamini? Vraiment, Imana yakwizera ikaguhindura ingabo? Kweli Mungu anaweza kukuamini na kukubadilisha jeshi? Ni ibiki utinzemo? Ni nini ambacho kinakuzubalisha? Bidahesha Imana icyubahiro. Ambaye hempatii Mungu sifa. Ni ibiki? Ni nini? Mbere yuko dusenga, Mbele za kuomba, nimba uri hano wifuza guha ubuzima bwawe Kristo, kama uko hapo unahitaji kumpatia Kristo maisha, utaraha ubuzima bwawe Kristo, bila hujampatia Kristo maisha yako, ndagusabye tera intambwe uze hano imbere wiruka. nakusi piga hatua kuja hapa mbele. Ndifuza kugusengera. Nahitaji tukuombee. Utaraha Yesu Kristo ubuzima bwawe, Kama hujampatia Yesu Kristo maisha tera yako, intambwe ngwino, abandi duhumirize ku maso. wengine tufunge macho yetu. Waba urimo hano muri sare, waba uri inyuma, ngwino hano ku gatuti, Kama uko nyuma ya sali ama uko hapa ndani ya sali, njoo hapa. wifuza guha ubuzima bwawe Yesu, ukitamani kumpatia tera maisha yako intambwe. Yesu, piga hatua. Abandi duhumirize ku maso yawe, Wengine tufunge macho utekereze yetu. ku buzima bwawe. Tutafakari kwa maisha yetu. Mara mashana. Tera intambwe, ngwino nimba waruje hano ushaka guha ubuzima bwawe. Tugende twe gucoko marabasha. Uwiteka we hero. Nimba utarakizwa ngwino tera intambwe, ndagutegereje. Wiharira n'umutima wawe, wikwibaza, ngwino dusenge. Hey, la salelanta. Umurimo wawe mu Uwiteka we malabashanda ramaso. Ndagusabye ufate ikiganza cya mugenzi wawe, tugiye gusengana. Shika mkono mwenzako, tunaenda kuomba. Tugiye gusengera mu bumwe. Tunaenda kuomba kwa umoja. Uzamure ijwi ryawe cyane. Upandishe sauti yako sana. Ntuceceke. Usikae kimya. Winginga Imana, wibwiye ngo Mana hembura. Si Mungu, mwambie Mungu. Imana ihembura ubuzima bwawe bw'umwuka. Mungu arestore maisha yako. Imana ihembura impano zawe. Mungu arestore karama zako. Imana ihembura impano zawe. Mungu arestore karama zako. Ngaho zamura ijwi ryawe. Pandisha sauti yako. Zamuka mu mwuka, zamuka mu ndani ya mwuka. kiroho, panda ndani ya kiroho. Sindakumva. Sijakusikia. Warenza aho ngaho. Zaidi ya hapo, zaidisha hapo. Melilan sopra dalilango. Zamuka mu mwuka, senga. Wirangara, inginga Imana ihembura ubuzima bwawe bw'umwuka. Inginga Imana ihembura umuryango wawe. Inginga Imana ihembura ishengero ryayo. Inginga. Mara mashetebre bosh. Shabradaba. Hembura itorero ryawe Mwami. Hembura umwuka wawe Mwami. Hembura spiriti zacu Mwami. Marabasheta labababosha. Likata ikale falekaba. Marakotorobosh.
La satalabra. Zamura ibiganza byawe ahantu ngiye kubasengera. Muri ibiganza byawe. Abashanda ramaso. Yes, hallelujah. Zamura ibiganza byawe. Pandisha mikono yako. Ndumva umwuka w'Imana ambwira ngo hari abantu Imana ikumbuye muri presence yayo. Nasikia roho wa Mungu ananiambia kuna watu ambao anawakumbuka ndani ya uwepo wake. Hari abantu Imana ikumbuye muri presence yayo. Mungu anakumbuka ndani ya uwepo wake. Uiteka we Uiteka we Masho ndabona hari imihamagaro y'abantu uri guhembuka. Naona kuna wito wa watu ambao uko. Hari impano z'abantu ziri guhembuka. Kuna vipaji ama vipawa na karama vya watu ambao viko vinaamshwa tena. Icyamuka bamaso mwuka wera ari kugenda genda. Roho wa Mungu anatembea. Mwuka wera ari kugenda genda. Masho brakatalabash. Maso blagadele boshanda yaba. Komeza uhanga amaso yawe ku Mana. Umwuka w'Imana ari kugenda genda ngagukoreho. Esha pladabash. Mwuka wera. Touch your people, Holy Spirit. Melilanso prakatalash. Zamura ibiganza byawe. Turagushimiye mwami w'abantu. Tunakushukuru mfalme wa wafalme. Urakoze kubw'umurimo ukoze mu bantu bawe. Asante kwa kazi ambayo unafanya kwa wanao. Urakoze kubwa message. Asante kwa ajili ya ujumbe huu. Urakoze kunshoboje gutanga ibyo wari wampaye. Asante maana unaniwezesha kutoa ulivyonipatia. Tunakupatia heshima na utukufu. Mu izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Ndumva hari abantu Imana ikumbuye muri presence yayo. Nasikia kuna watu ambao Mungu anawakumbuka ndani ya uwepo wake. Urifuza impinduka ku buzima bwawe. Unatamani mabadiliko ndani ya maisha yako. Ariko ntishobora kubaho utatindanye n'uwaguha impinduka. Bali huwezi kuishi bila kukutanishwa na ambaye atakupatia ubadilisho. Itoze gutindana n'umuremyi wawe. Ni vema kubaki na yule ambaye alikuumba. Wisenga wirukanga. Usiombe na kukimbia. Tinda muri presence y'Imana. Baki ndani ya uwepo wa Mungu. Umuriro wo gusenga wongera ubakemo. Moto wa kuomba urudi tena uwake. Igicaniro gihore cyaka. Madhabahu ibaki ikiwaka. Igicaniro gihore cyaka. Madhabahu ibaki ikichochewa. Tuva mwuka wera ari guhembura. Asikia roho Mungu yuko ana restore. Umwuka w'abantu wari warasubiye hasi. Roho umeshuka. Ndabona hari kubaho guhembuka kudasanzwe. Nasikia naona kuna kurestore kuko. Masobrada la la solegla felegla. Torero ry'Imana. Torero ry'Imana. Kanisa la Mungu. Luka ibice 2:21.
Luka sura ya 2 mstari wa ngo nuko abantu batangazwa no kubona Zakariya atinze mu rusengero. Watu wakashangazwa na kuona Zakaria anabaki ndani ya kanisa. Icyama ukitoza gutinda hera hahera. Chakunipa unataka kubaki ndani mahali patakatifu. Ukitoza gutindana na hera. Chakunipa unakuwa na zoezi la kubaki mahali patakatifu. Abantu Imana izakoresha iby'ubutwari. Watu ambao Mungu atatumikisha n'abantu bazabatindanye nayo. Ni watu ambao watakuwa wamebaki nayo. Tinda ku mavi. Baki ndani ya magoti. Twongere tubone icyubahiro cy'Imana kigaruka mu nzu yayo. Turudi tuone utukufu wa Mungu kirudi ndani ya nyumba yake. Turi muri krize, itorero, ishengero nta cyubahiro cy'Imana kiri kuganza. Tuko ndani ya ukosefu, maana heshima ya Mungu haiko inatawala. Abantu bazahinduka batwaze abikorera icyubahiro cy'Imana. N'abantu bazatinda ku mavi. Watabadilishwa na kutia heshima ya Mungu kwa migongo yao, ni watu ambao wataheshimu heshima ya Mungu. Abami ba 2:7 ngo Salomo amaze gusenga no gutamba ibitambo ngo icyubahiro cy'Imana kiramanuka cyuzuriza. Suleiman alipoomba na kutoa dhaka, heshima ya Mungu na ikashuka. Twebwe ntago dutamba ibitambo. Sisi hatutoi dhaka. Mu Baroma 12 biratubwira ngo dutange imibiri yacu ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana ariko kwikora imibiri yetu na kuwa dhaka tosha. Abantu bazikorera icyubahiro cy'Imana, watu ambao watajitwisha heshima, n'abantu bazemera gutanga imibiri yao, watu ambao watakubali kutoa mili yao. Dukeneye kongera kubona icyubahiro cy'Imana mu ishengero. Tunahitaji kurudi kuona tena heshima ya Mungu kanisani. Abantu bazaba biteguye gutanga imibiri yabo niyo bazikorera kutoa mili yao. The carriers of glory, abikorera icyubahiro cy'Imana, heshima ya Mungu. Imana ihembura itorero ryayo. Mungu arestore kanisa yake. Wasengaga amasaha 2 kera, uyu munsi ni minota 3 irakunanira. Kera wazindukaga saa 9 z'ijoro, zamani ulikuwa kiamka saa 9 za usiku. Uyu munsi bimeze bite? Leo ikoje? Cyama Imana ikaguhembura. Chakunipa Mungu anakuamsha. Cyama Imana igahembura. Chakunipa Mungu analeta uamsho. Ubu Kristo bw'amagambo ntago bugira impact. Ukristo wa maneno haukui na msingi. Cyama tugatindana n'umuremyi wacu. Chakunipa tunabaki na mkombozi wetu. Ndia mawa wanya mbari. Torero ry'Imana, kanisa la Mungu, ntago twabirangiza, hatuwezi kumaliza. Imana nidushoboza tuzagaruka. Mungu akituwezesha tutarudi.